عليكم ورحمة الله وبركاته. حكيكم بالذكر هاي جماعة فوزي برامة عشان تي coordinator نيو وني بتوع مختار با بيارتري دو تولو كتولا وني استفادة فيه يتسوجو يدو il préfère que goɗɗo waɗa mo edi inde waɗata tolo ino ɗum he ɗum guluji yimɓe préféré ɓe noon ino e ɗum guluji yimɓe yiwɓe konko o yihi ɗon no gasa haray ko feere makko nden kanko atti yaltude kono il est de toute cœur avec certaines ou avec plusieurs personnes parce que ko haali kon ko gonga tigi o haali waɗegol kañum tun fendo ɗo no ɓuri e moƴƴude e dinde goɗɗo waɗata kanko towla parce que fiyon no révélation ji ɗi woni addande ni information ji ɗi woni jonnude jama on ni e an hareɗa woni ɗo neɗɗo simple a waɗata fus a tafata a wifata a kellata a okkata a jokkata nanga a haalta kon to ɗi yaari si ɗi yalti haray heddagol maɗon nafoore ɗuɗa kono noon wano towla si on no waɗi ɗum haray kanko e mo wari haray jama on bundan ɗam ɗuɗiɗe gaɗa ɗeybite bundan on wiyeteɗon ko angaliyogol wumgol goɗɗo ni oɗo wayatama yo goɗɗo yo président FDG on mbanno towla e makko min siko min woni towla mi jaɓata fewndo ɗo siko min woni mo mi jaɓata fewndo ɗo ha ñoogue hoye gokko hedditi koy koye iwa nder ton no woodi noon kadi e leader ɓe boyi e membre ɓe boyi e mokobaɓe boyi ka fulɓe ɓe nanay waaji kono ɓe jaɓata waajede ɓe nanay conseil yon ɓe jaɓata gollitirde conseil ji ɗin ça fait que mi annda ko ɓe nangata ils sont supérieur à tout le monde ka ko honno si goɗɗo jooɗi ko waɗi refleji makko o analyse ha yalti o ƴetti yewtere makko o yewtima mi sikki wona fiyo lendi waɗu dérive wona fiyo lendi waɗu dérape wona fi jama on yoholoyo parce que ko hunde moƴƴere on tigi miijitigol kono a ƴetta ɗo wakkiloɗa ɗo ƴettata ma fof sumna ɗum e calculji analyse ha hewtida e membre ɓe ɓen walla e leader ɓe ɓen haalanaɓe ɓennema en nani way ko ɗum gollitirten janggo yiyaɓe waɗi ko ɓuri ɗum le pure ko ɓuri ɗum kanude kono andetaɓe gollirani ko wiɗaɓe few donc no wara wongol conseillé sifa ɓen noon tawa hiɓe waɗa un pas en avant 3 pas en arrière ɓen mbaɗa metti gollude hay ko ɗum waɗi hiɗe mari probléme molanaɗo hiɗe mari probléme ji hewde kono mokobaji ɗin ko mokobaɓe men ɓe walla anduɓe men ɓe walla jangguɓe men ɓen ko ɓen woni jaɓa kamɓe kaɓe jangi o kaɓe heeɓi kaydi e seeɗa o haray ɓe hewti ka oya wolnode ñande no ɓenɗa ko oya Akumba Diallo si Akumba ɓe addino ɗo yewtereji ɓenni probléme jinaɗi fulɓe fuuta mari ɓen haray ko sifawno no si a heɗitata ko a famata ko honto jama o woni ko famuɗa o ko famuɗa ko ma heɗitoɗa faminoɓe ma mais sinano ko no famirta voilà le problème de notre leader ko ɗum woni probléme maɓɓe ɗin kala ko on tigi faami si tawi woni o heɗitata ko famuɓe faminana ko faami kon gollida ɓeydita e faamu ngo joguiɗa kon ko on to faamu ma waɗata on wototono sappo kono wototo townata ko ɗum tuwiyeten ɓe yoɓe wakkilo ɓe yiltito e hoore maɓɓe kamɓe leader jini e kamɓe maɓɓe moƴƴi ɓen e kamɓe wiyeteɓe ko sage ɓe men ɓen e kamɓe wiyeteɓe ko intellectuel ɓe men e kamɓe wiyeteɓe ko diplômé ɓe men ɓen e kamɓe wiyeteɓe ha ɓe anda vraiment ils sont là pour quoi quand ils ne seront pas là pour nous quand ils ne sont pas là pour nous ils sont là pour quoi évitugol kadi ɗi piiji ɗi ɓe waɗayno ɓe tentoye ɗi janfodirgol hakkundeji maɓɓe ɓe janfo jama nani ɗo nde ñande goɗɗo no woli ɗon ni a wallaɓe ɗo gerde ɗo no gerto ɗon ɗo ha ɓe hendo koɓe faala ko ɓe daroyama on tuma ko gerto darata lannam ko ɗum waɗi hiɗen foti heɓude leader ɓe yaaji ɓe laaɓuɓe reedi huloɓe allah anditoɓe ka feggino hara wona anditugo ka en ɗo e jarama ɓe weltana assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh jama wonɓe koye gollitire ɗo fof wiwama Waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ɓeɗo ko maketeɓe Ceerno Aliou Diallo wontirɓe Sengo Gambia. Aray en weltanike ɓe jarniɓe moƴƴa Mr Ali. Aray o weltanama foppo jarnama eɗen andi e wiwno ñande alati arano on e nder lewru ndun ko en waɗu antenne libre. Mi jonnan ono yewtere nde yewton. Kono ɗo ɓaynan fenan on hande miɗo ronki moƴƴa miɗo mari kadi piiji buy ko waɗete. Hankin mi ƴewde ka danki o hari min wi on feƴƴi miɗo andi noon on hiruno ha 4 heures fi darugol donc ala ɗon kam minna mi wulla e moɗon mi fini e 4 heures donc
mi heɓa lereji joyɗanaɗi. Ɓay mi fini ɗon mi waltitoyade wo bimbi yo mi munno tun no mi wirta on noon mi ɗani noon mi feƴƴitori few ɓayari miɗo duwanno tawede hande anten live mo fi kañoton ka Tidjan la puissance ka tawɗon ɗon andi min buyi meɗen haldi fottugol ɗo yewta mi ɗani mi yehi few finoygol an tawi lere on feƴƴi ɗen andi noon ko noon ɗoygol si ari yani e goɗɗo on tigi wawata feere muɗum o joni noon haray hande ɗo mi falaka fuɗɗade yontere nden ɗo hara miɗo ronki ɗon andi noon mi yettike on si mi waɗi ɗo live préparugol mo ko golle waɗugol mo ko golle yiltitoyagol kadi ndaara ko waɗi kon ko golle mi andina on noon kam mi woni e yewde on ɗo mi wawa ndarde live ji ɗin ɗiɗi no hanki mi anda kon ɗum woni ko yewtuɗon ton kon ɗum woni ko waɗɗo réaction mi yiyali mi anda fewnɗo sa'i on ino fanɗiri mi ha yolɗe nden ala few si timmi yimɓe wulure ɗen fuɗɗade live on ɗo ko toɓɓe ɗiɗi woni ko jogiɗen donc haray sendite moƴƴa yewtere nden gollitiren hakkil haray noon miɗon mari kadi landal ɗo ngal woɓɓe landilan ngal mi waɗata ɗo onon kadi heɗito ɗon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dem si bayi sabiraɓe en gadina e firawon ɗo salminama landao siɓe je jella abdoulaye joni min haray miɗo landi grand tola jentiki lefol makko aranogol mi hewti ha gawo inni ɗon nde modi sori bari so tawi ɓe tambitano ɓe wawa haray naɗo fennude joni pourquoi an grand tola a wallidirali e mossode bari ma o kipali no wallidiri e mossode pourquoi la landingol question ɗon frère tola jalla abdoulaye depuis Luanda hande dimanche le 5 mai 2025. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Il est 52 ici à Luanda maintenant. Bon are ɓeɗo Diallo Abdoulaziz mi yettiɓe Diallo sinano mi fayo de min tigi no mi faljuno hankin kami jonnayno date on kono mi sikki hande dey ko lo 4 sina mi fayo haray faltelan dey kono mi hande mi sikki ko lo 4 han tigi no min tigi mi faljuno hankin kami yewtayno ɓeɗo aray mi nani landal maɓɓe ngal mi hiwro ɗo kadi makete ɓen Ceerno Bobo ko wontirɓe sengo New York jogiiɓe plateforme wiyeteɗo Fuuta Info haray ɓeɗo mi anda kamɓe mes bari konno ɓe waadi ɗon andi mes bari kañum kadi no mari Fuuta TV Fuuta Info Fuuta Media no wakkili moƴƴa fi Fuuta on ɓeɗo kadi ko maketeɓe Ceerno Bobo wontirɓe sengo New York haray kamɓe kadi mi salmini kañum kadi wonɓe ɓen fof ka mojobere maɓɓe haray ɗo mi jabade ɓeɗo maketeɓe Ceerno Abdoulaziz haray mi heɗintinay ɗo woɓɓe ko jabanilam min kon ko landaɗon kon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hande dimanche le 4 mai 2025 musidɗo mo Diallo Sarama ay komɓe koyi mi ñoƴƴore o jo musidɗo me ɓe question ɗo ana so ko woni ɓe Angola ma so Guinée Bissau goɗɗe muɗum sendira kod jiɗi ɗo pose question noon tola pourquoi ɗo wawali wallidirde e modi sori bari maintenant so hettike audio o fota tola so hettitamo à 70% o ɓaƴƴinay holla laawa ka yaaton ɗon le reste sa wuudi waar kono andi so jokkay modi Abdoulaye Tola mo suleji ga yewtere fotande ɗon e wattande yiide muɗum fota noon eyi kono kullo fuuta metti yiide nden yewtere kono alhamdulillah rabbil alamina so tawi en tori Allah en waɗe ko wawa ndema kon kullo fuuta ko wawi ko du'a e joɗago ga téléphone so woni mo nigere ɗo ni e yewta moƴƴina ha maɓɓe yo ko tafta e Allah ko Allah e heɓol ɓurtiɗe hakkille suɗo maɓɓe boyi Allahumma amin e waɗa barke jurri amma konko no wawa nden to e kullo fuuta e wawno ɓuri ɗon no e waɗede ɗum ɗum wona jusmani ma kon ayde mi arta non ara mi arta toujours télé ka min falla yodde ɗo ko ɗum waɗi haajo e ronkude sotte ka sottude no ka wonne no nini ko piiko ngutum enen pullo fuuta en jeɓata wiide o kaarijo woni wadde hunde kaari ɗonde ko probléme monnaɗo no hay kono Abdoulaye Tola ɗo ko wiyata ɗo mi dina sote ko ha certain niveau jeɓata wiide o kaarijo hara ñone yewino ka wonnen ɗo sa waɗi goɗɗum waɗama ka place publique fo yii ɗimi ma itte koje kama itti koje kama faɗɗi jango fo renoto ɗo
ono de ko de habbe te suude surna yonde ko surna leer mo ta surmo ay ko dum ma ko assalamu alaykum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ara yonani mako ɓeɗo e weltanike ɓe fota ɓe jarniɓe ɓe ɗiɗo no landiɓe ɓe e jaabiɓe ɓe landiɓe ko ceerno Abdoul Aziz wonɓe Luwanda ɗum ko e nder Angola on sinami fayo jaabiɓe ɓen ko ɓe maketeɓe ɗo Saydou Diallo Dialloɓe no ɗuɗi goy yetti on ba haray no mi inniri noon mi falano jonnude on yewtere nden kono haray juutay ko addimi ɗo kon ko fiye yawno sut kono miɗo mari buyi miɗo mari ɗum yetto en hande ɗo ɗen mari lande ɗiɗi landal aranal ngal kon ɗum senerde woni ko eɓɓi fi jogitagol ngu laamu hara ngu futaki ɓe en yewtay ɗo ɗate tati ɗi ɓe mari ɗen ko wiyete kon e français option A, option B et option C. Landal men ɗimmal ngal e yewtay fi o recensement mo tawata hiɓe jokki tun hiɓe luujo tun hiɓe inna e jama o recence kon ɗum woni ɓaawo mum kon ɗum waɗi si tawi ko kamɓe tigi woni e wiide e recence yuɓɓidiren noon ɗum ɗon e ko woni e feƴƴude ka nder sous région ka gaalal ɗon suɓoɗen ɗo leyɗe ɗiɗi Sénégal e kañum Libéria jettite no moƴƴa komi yewta kon hande ɗo sabu mi faala yaltinan nden ɗon goɗɗum mi tañña e reedu seeɗa kono mi wallina en fondo ngon haray no jentore hakkil no wowiri noon si en heɓi feere en waɗa e divers si en heɓi feere si heɓaki ko ɗiɗo woni ko jogitiɗen ɗo ɗi faalaɗe yewde jama'o divers mo mi faala waɗande en on mi faala heɗintinden ɗo maaku musidɓe meɗen ɓe tawata mi hendinoke vidéo maɓɓe on ko ɓe yewti kon heɓi balɗe kono hari ko ha taw mi humpito ko hombo woni ɓe kamɓe si mi yewta fi maɓɓe haray jentitoɗen ɗo on vidéo maɓɓe. Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam. Baba jogo bari kibilande mamu president kawndo ressortissant arema haray bari mamu fi ewe ɗuma jaɓɓagol teddingol kongo lando leydi donc haray waɗɗo interview ɗo mi weltano jama o kala ka wawi wonde e aduna mi salmini kadi julɓe ɓe ngalnan fo kala jibilande mamum kadi ka wawi wonde ko hiwromo e aduna haray ko ɓen ɗum mari kon ɓeyda ɗon ɗo yii hunde wotere ko mapinimi fi leydi lagine waɗi wonti jindi seeɗa kono komi yii lagine kon ɗo no mapinimi taw mami holla seeɗa gasa hara ko fayre ma hara ko angal faam na do haray yawitagol yimɓe ɓen ma goɗɗum goo par ce que goɗɗo conseil awo a yiwgol to hunde nden acca haray heno satti la do a wolude haɓe woɓɓe ko yilte kulle ko hen ɗumi ko ndaari tawi ko mapinimmi lagine ɗo mi yisi tawi a heɓi ko wiyete jawdi a heɓata goɗɗo ko ara waajoɓa accu ɗum ɗon ko ella min mi sikki siko karamo ko ɓen kadi ko noon siko lamɓe ɓen ko noon kala arɗo ɓadi ko haaju mum jokki ɗum ɗon noon no hulɓini min mi sikki haray miɗo toro guineɓe ɓen fo ɗum ɗo ko guineɓe ɓen fo mi tori wona pullo wona soso wona foresiye wona maninka jibinande guine kala jogiiɗo kardante guine tori ɗum ɗo enen kadi heɓen ɓe waweten accande geren heɓen enen kadi woɓɓe ɓe tawata no wawi yewtude en goonga enen ɗo yewtudirta goonga tawi a ɓiɗɗo laggini a waɗi ella goɗɗo wawatama wide accu fayen sat tigi tigi ko ɗum ɗo mi yii ko mapinimi
enen kadi geren ha heɓe woɓɓe go hara en ɗon no waari haɗude ko marɓe jawdi ɓen fokkiti nangodirde ka ɗaɓɓere ala si ɓen ɗo wi acce to karama ko ɓen nangodiri fokkiti wiƴodirgol yennidira ma aybidira ɓen ɗon kadi ala no woodi yoɓe acce ɗum ɗo waɗetake ko lamɓe ɓen kadi fokkiti yawde ko tawata wawata nafude jama leydi ndin hara ɓen kadi no wooda wawɓe wiide lanɗo accu ɓe ɓattiɓe lanɗo on kadi wiya accu hara no woodi haɗoɓe on si woni hay chef quartier hande si a jonnama lagine ama heɓata heɓude goɗɗo ko wiya accu donc ɗum ɗo mi constate vraiment haray no satti leydi si leydi yaariɗi ndi wawata marsude ko ma hulidire mo be jonnite teddungal mum wono fayɓe ɓen ɓe acca kongugol mawɓe ɓen ɓe teddina mawɓe ɓen wono mawɓen kadi ndaara jentoɗa fayɓe ɓen yewtida e maɓɓe anda ko hennumɓe faala si tawi koko wawata nafude mawɓe ɓen tawta fayɓe ɓen inna warren ni ko si tawi paykum teddinta mawɗo yurminta paykum ajana laamiɓe ɓen kam ɓen ɗon sariya o hinafi maɓɓe ɗum ɗon ko fii laamaɓe ɓen ɗum naɓirta leydi yeeso aɗa torike laaɗo leydi on yo o hawti to jama lagine on fof o fonna ɓe ko ɗumin mi tori kañum président Mamadou Doumbouya o waɗi si o fonni jama on ko yimɓe yahata ɗo yeetomo ɓeeɗo alanama ɗum hina gonga ɗum mamum holli ɗum hande ko yalti ko mamum ɗo hande ɗum ɗo wawi hollude si tawi onti woni e laawol jama on fof wawa iwtirde ɓa onti hara ko wawa ngol nafude leydi ndin nafa jama lagine on par ce que yo jama on faamu affaire ethnique wawata wonde affaire laamu ɗum jama on duwa faamude ki hen ɗum lanɗo so wari e leydi ko wawata waɗande jama on o laawol e sariya ñiiɓa ndiyan e courant heɓo si ɗiɗo heɓike lanɗon ko ɗum ɗo wawi wadde e labtani e fii ka jange ɗum ɗo ko fii fof waɗante donc haray ɓanami ƴettutanmon on pande harem ɗo wasiyo ɗum ɗo lamɓe ɓen ɗo wasiyo ɗum ɗo mawɓe ɓen wasiyo sukaɓe ɓen e sonnaɓe ɓen acce enen kadi ndaaren ko honno waweten heɓirde yimɓe wawotoɓe en wajade min ha hande mi yaa lagine lamɗo no fokkiti wadde ella heɓi wawɓe yaade wiya lamɗo ɗum ɗo haana mi hawrali e maɓɓe taw marɓe jawdi ɓen ha hande ɓe nangodiraali ɗo mi heɓi woɓɓe yawɓe wi'i acce ɗum ɗo haana et surtout les communautés peel enen kan ɓe yawodiri en faamodirta mo be no waɗi hoore mum si haaju yani ɗo min tum no wawi nangude ɗo golle mi golla ɗo mi darna étage mo 5 dal ha o gasa kono so inni en hawti darnen étage mo 5 dal wawata gasude ɗum ɗon ko ella hakken teddodiren yurmodiren yiɗidiren ara en ɗo wasiyo ɗum ɗo guineɓe ɓe fof assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا واجعلنا للمتقين إماما. ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون.
وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ولا يفلح الساحر حيث أتى فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إنا كفيناك المستهزئين إنا كفيناك المستهزئين إنا كفيناك المستهزئين فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم والله يعصمك من الناس وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد hande ɗo ko alati nyande nayi lewru mai 2025 hande ɗo kadi ɗen tintidude ɗo waɗugol yewtere no mi wirno non nane e toɓɓe ɗiɗi e kuntere wotere toɓɓere meɗen ara nder no wiɗen non ko ɗen ɗate ɗen pehe ɗen eɓɓoreje ɗe kañum senirde on jogi fi kon no ɓe wawirta kaggugol laamu ngon hara ko juuɗe maɓɓe ngo luttata haysi tawi non honɗum tigi de waɗama ko ɗum woni ko addante en ɗo yewte jama on fi yon humpito mi andina noon humpitugol on ina fi yon humpito waɗon awa mara jogito ɗon ko fi yon humpito ɓaysi o woni humpitiɓe on anda e kon no ƴettitirten feere ko ɗum ɗo woni toɓɓere araneden ko ɗum kadi woni annuye on toɓɓere ɗimmere nden e yewta fi o recensement mo ɓe woni e waɗude fewndo ɗo ko ɗum woni winditugol yimɓe ɓen e yewtino koye fi muɗum e laawi feƴƴunoɗi wiwɗen mo kala e waɗu ko faala kono enen ko humpiti ɗen kon en holli jama on e yinon joni hiɓe jokki ka yaha wo ko ɗum ɗo ɓe woni e wowlude tawɗe yen tefi kon ɗum waɗi si tawi ɓe hino jokki no wowla tun fi mum tefuɗen humpiti ɗen takko ɗon kawtal men ɗon Liberia kamɓe ɓe waɗi hay e wondema ko ma on tigi windito si on tigi winditaki hay piece on tigi wawata heɓude piece téléphone si on tigi no mari compte bancaire compte on suspendete ha o régularise ɗum ɗon kamɓe non ɓe innali dey ko jeeyaɓe ɓen tun ka leydi koɗo e takam fof koye windito ko ɗum ɗon no waɗi si ɓurtuɗen non kadi tefude ko ɗum no woni ko humpitiɗen ko ɗum woni ko jonneten ɗo jama on yuɓɓidiren ɗum ɗon e ka tawi non hiɓe heɓi konno laamu ngun jogorte si tawi en waɗi ɗum ɗo en heɓi feere yewten fi nde yewtere ɓe mawɓe meɗen ɗo maketeɓe Alaji Baba Jogob Bari tawɓen ko kamɓe ardi nde mojobere wiyetende arema ko association des ressortissants ɗo Mamo haray ko ɗum ɗo woni ko jogiɗen ka alluwal meɗen ɗo yetti noon Allah fota en jarnimo taw ɗon ko kanko woni ko newnan nin heɗintingol nde jonde ɗo en toriki mo yo waɗan en jonde nden jonde barkinade yo hawrindinan e sawaba e koko moni e yewtude ɗo mi adda ɗum ɗo no ɓuri e fewirde no ɓuri e newrade si mi hawriti non hara yetten mo kanko Allah wacce mo jarne mo sabu aray kanko woni ko moƴƴi e an si tawi non onon kadi on hawriti ka yewtere ko tawata ko ɗum woni komi faala onon kadi aray wallidiren yetten Allah e mum sabu ko moni e yewtirde ko fi yon nanu jaɓon faamon hutoren si tawi noon mi aru faljinede fawñade feggade ma fayude ko tawata ko neɗɗo on ino andira haray ɗum ɗo waɗe am min ko min haray wondi e Allah taw watto e hore goto kono hara on ɗuɗɗinali andi to mi timma ɓay noon mi timma seeɗa an on e seeɗaji moɗon ɗin sen hawtiriɗi tun nafay kala konko tawata mi faayi ma mi oñike ma hara nanon haniri kono mi yewtira non wallito ɗollan ɓeyditen si tawina ɗiɗo fo ande seytane ko gando wardirana en ka jande makko ko o mawɗo wardirana en ka duuɓi makko kono ko bonɗo ɗiɗo ɗiɗi non no ardiri wo ko bonkewron en ardande wala en ardirande fiyona foy no wirno non o ardirana en ka yeeso meɗen o ardirana en ka ɓawo meɗen o ardirana en ka ñaamo meɗen o ardirana en ka nano meɗen Allah walli en o wi o ardirta ka dow sabu so wiwno ardirana en ka dow o saloto no dewe meɗen nde yo hewto e Allah ma o sakko moƴƴereji ɗi Allah woni e jurande en ɗi Allah waɗi Allah ka yurmede makko o sali ɗum ɗon o waɗali Allah haɗi mo ɗum ɗon laatade en torike mo noon fayin on Allah tawɗo on ka ñeñƴal makko o newnanali ɗum ɗo yo seytane toromo en tori mo kanko Allah yo waɗu heddode hakkude men e seytane e ɗe bange ɗo nayi non ɗe o wi'i kanko seytane ɗe o fodi ɗen o wi o ardirana en
yo Allah dandu en bone seytane sengo yeso men sengo ɓawo men ka ñamo men e kanano men yo o juuru nde yurmede makko nde tawata dambugal mum no udditi o uddita fayingal dambugal fi yo dewe meɗe wonde iwde ɗo ɗo yo yawtawemo kanko Allah sanga kala nde nodduɗen mo kanko Allah yo taw dambugal makko ngal no udditani en fi yo nanu noddago meɗen gon yurmede makko nden kadi no juurade e men fi yo o nanu ko toriɗen kon o jaabina amin ya rabbal alamina haray no mi wiiri noon mi weltike moƴƴa nde yewtere ɗo hande ɗo bimbi mi finiri ɗo message ɗi tawata ɗi heewi mi moƴƴa fondo no tawa e majji yewtere ɓe musidɓe meɗen ɗo wontirɓe sengo Sierra Leone jibinande bulliwel ɓe tawata on fof on heɗitike mako maɓɓe on ɗo hewtaka mi yittito e muɗum kono hara yoɓe andu ɗo mi weltanike ɓe mi weltanike kañum kadi kanko ceerno Mouhammadou Sow wontirɗo on sengo États-Unis ɗo jibinande janngolo hara ɓeɗo fof mi weltanike ɓe mi toriki Allah jikke ɗe yoɗe tabitu mi ala yewtude mi ɗuɗɗina si mi yewti mi ɗuɗɗini tun mi bonnay ande tun ɓernde an hecciɗi moƴƴano maku ɓeɗo on nanugol tawa ko sonnaɓe tawa kadi ɓe ɓendiri sifani ɓe yewta ko ɓe yewti ɗo kon fof haray welilam moƴƴa ngo cippiro ngo wonɗe wadde ɗo ngo laatota ko sonnaɓen tawali woni noon ko ɓen sewɓe woni ko ɓen tawɓe no tuwi duuɓi hiɗen hato jini e maɓɓe ɓay haray niɓɓi ɗo yaafoɗol lan hara mi juutinali yewtere nden ɗon kamɓe kañum kadi maketeɓen ɗo baba jogo hara en weltanike ɓe nde o mako mo ɓe waɗi ɗo mi andinan noon hiɗen mari musidɓe tawɓe hiɓe yiɗimi kamɓe kadi moƴƴa ɓe sengo bisikiri ma hiɓe fooyi maketeɓe ceerno Alpha Omar Bari ɓe noddinmi hande min yewti tawi ɓe sella ɓe ƴetti jiwum maɓɓe markum duuɓi 12 ɓe wattitinmi muyo min yewtitu ko on ɗum ɓe waɗiri ɗum ɗo ɓe maaki gurdan aduna ko gurdan e mayde ko min tun e maɓɓe annidiri kaka téléphone ɗo kadi min annidiri ɓe ndaran mi fota kono ɓe fooyi ɓe faandi ka yewtere ɗon si aro ha tawata ɓe gaynanta hoore maɓɓe goɗɗum fiyo min humpodir ɓe tindini kun jiwum maɓɓe ɗon yo ko wawa andude konno kun noddirtanmi min wawa humpodirde kun jiwum kun 12 ɗo yeetolan kon no ɓe fewndori gaññaari jande mon e yewtude ɗo goɗɗo yo nawnu ka nawni ɗon harana ko maapi yo musidal muɗum takko ɗon yo taw ko ɓe ɗo wawata kipude ɓe e hoore ɓe mari fayɓe ko janu maɓɓe on non on mo duuɓi 12 ɗon luttu koye duuɓi ɗin towa ɓe maaki kun jiw maɓɓe ɗo ɓe ekkitude kun ko honno kun noddirtanmi min toola fiiɓay andantaako hara oɗo kañum noddaylan ƴewtolan ma noddan mi yeetolan ko onno fewndani baabe makko mo duuɓi 12 si mi juutini yewtere no mi wiiri noon hande kadi mi waɗa e live ji ɗo taw ko wurgol tun fi an no mi wiiri noon mi faalaka e taw ko fi an wattante yila e mum mi yaltintini ɗum ɗo tun hollugol hiɗen jogii ko hanuɗen kon fof ingo cippira ko enen sali ngol giggol ɗo ko waɗi ngol ɗo na giggol toola waɗi ɗum ɗo ɓay toola yiyaka ko giggol konko toola woni e wiwde no cippirande fi muɗum en andi awa jaka sino woodi woɓɓe tawɓe jikku maɓɓe ko jamfagol jikku maɓɓe ko dartagol fi wata heɓu ka faalɗen kon no woodi woɓɓe goo tawoɓe gurda maɓɓe mayde maɓɓe fof ko fi no hettiren haqqe meɗen on ko fi no gonga tabitira ene en accitayno ngo cippire ɗo fi ɓay tun woodi seeɗaɓe bomɓe tawɓe ɓen ino yaltintinande en ko boni kon fi yo ɓernde meɗen nden low way ɗum ɗo mi faalano yaltintinande en andina en na fi ɓay o yi général Oumar Sissoko Ambalo takko makko kanko numrudu no mi yiri commentaire woɓɓe goo wiwɓe ɓe ngawande kadi wallinen fiingo cippiro ɗo oɗo gayni joɗade o weye siɗen gomɗini felliti Allah ko gooto hiɗen andina kañum général Oumar Sissoko Ambalo habborden balla ko on lamminɗo général Oumar Sissoko Ambalo lammini laamiɓe ɓen fof mo tawata on kanko o laamike o lamminaka o ɗaɓɓa e goɗɗo lammi mo on lanɗo mo tawata kanko o folletake ko on bo woni on almalikul malikul quddus oɗo alqawiyu al azizu tawon on kanko ko hayyun qayyumun la yamutu la ta'khudhuhu sinatun wala nawm oɗo siɗa andi oɗo iɗa wondi e makko
oɗo tawta Mamadi sino fa lara ko Donald Trump arata tawa mo kanko Mamadi Doumbouya wota ɗum mapine musidɗo ndaro ɗum ko gerto ndarata lanɗan tentigi non kadi ko konko yiwɗon ka image ɗo yiwɗon on anda ko woni ley ton kon heɗelan noon mi yewta on ɗo no mi wiɗi noon miɗon mari ko taññata on reedu kono miɗon mari kadi ko wallinta on fondo kono mi faala yewtude en ɗo jama heɗitoɗen moƴƴa nde yewtere fuɗɗore ɗen taw konko feƴƴi ɗon kon Gabon kono no feƴƴi Gabon Mamadi Numrudu immike yehi Rwanda yiidi e Paul Kagame woodi ka ɓe yewti hino ɗo noon vidéo wonɗo e circulude mo tawata jama on kadi toujours ka ɓerɗe ɗen hikkiɗon yeeso jama on senditi on vidéo moƴƴa mo kala waɗi commentaire muɗum on e on vidéo kono ɗum woni ko yewta e on vidéo ko ka yi'o ton kanko Numrudu wondude Mori Sanda ko ɗum woni Wuya Sanda ka woni e wiide wondema Numrudu okki $200,000 ɓen arɓe ɓen ɗon fof jaɓɓimo jentorelan hakkil kam woni e wolde ɗo ko sabu toɓɓe tati no yaltiti e ɗon ɗon toɓɓere araner nden nde fof yi nden ko wondema mbuuɗi ɗi tawata ko yimɓe Guinéenɓe ɓen hanunoɗi gollitirde ɗe hino ƴettede okkitire ko ɗum ɗo fof yi ko ɗum ɗo kadi yaltiti toɓɓere ɗimmere nden jama on yiwɓe ɓen ɗon fof yehi jaɓɓike jakasi goɗɗo yehi jaɓɓoyke mo kanko Numrudu no wawi heɓude ha $200,000 hande kadi jama o fof immoto yaha jaɓɓomo mi faala noon yon heɗito ɗo yewtere nde tawata koye français nde waɗi mi firtana en nde sabu no ɗon hikma mo mi faala yaltintinan nden ko honno wonki neɗɗo on e hakkil makko kin ko honno woni rara jentiteɗo. Aujourd'hui, je vais vous montrer à quel point l'esprit humain est faible et que nous avons tendance à imiter les actes et les paroles des autres. De quelle couleur est cette chemise? Oɗo sonnajo ko wonɗo e jannude e nder classe université ma wiyen tun ka sukaɓe towɓe duuɓi seeɗa woni e jannude o adori wiwgol hande ɗo ko wonɗen jangude konko hollugol on ha honto hakkille neɗɗo on ha honto hoore makko nden hino lo'i mo hollude ɓe kanko ko jannowo mo jannude luttuɓe mi faala noon yen wonu enen fof janganakoɓe o sonnajo ɗo ko woni e yewtude ɗo ko o inni o faala hollude janganakoɓe makko ɓen ha honto hakkille goɗɗo ɗen hinde lo'i si an a sikki ɗan mari doole ɓandu on ko hakkille maɗa ɗen hani heɓugol doole si ɗe hakkille ɗo lo'i siɗa faalara ɗe jogi ɗen doole tawɗe ɗe duñay fello harayna faalima mo hollude noon janganako ɓen ko honno tawiri wonki neɗɗo hakkille makko ɗen hino lo'i o ndaari goɗɗum ko tawata ko haako jum o inni on yii ko komi jogi ɗo ko haako jum on foyɗo reni ko haako ka ɓe inni hihi mo yetade ɓe noon kon ɗum o waɗata ɗum ɗo. Si un étudiant arrive en retard au cours, comme ça se produit régulièrement, je vous demanderai de quelle couleur est cette chemise et vous me répondrez rouge. Compris? O inni joni noon ko yiwɗon ɗo on fof ko tawatay ɗon felliti ko haako en fuɗɗike jangude ɗo kono no woodi woɓɓe aroyoɓe tawa kamɓe ɓe leeti seeɗa ɓe tarda si ɓen ɗon ari kamɓe ɓe anda mi holli on ɗum ɗo ko haako ɓe anda ko wadduɗen ɗon ko mi faala si mi landike on kala landaɗo wi'a ɗum ɗo ko boɗe on foyɗo reni ɗum ɗo ko haako kono kala arɗo naato e gibi kami jewti ɗo mo tawata nanali komi wowɗi ɗo kon fi enen kadi yen lettumo fi enen kadi yen sanctionnumo si mi landike on ɗum ɗo ko couleur on ɗum ni on fof wi'e ko boɗe nani kala landaɗo wi'a ko ɗum joni noon goɗɗo noon hino aroyde ɗo o naata taw ɗon ko kanko ɗum ɗo atete waɗede hoore muɗum jentite. Bien, allez, reprenons. En philosophie, il existe des courants tels que le positivisme qui n'admettent aucune réalité qui ne soit pas un fait. O inni koko wonɗen jangude ɗo o yaari naati jooɗike o inni a leeti kono mi sakkotako ma ya naatu jooɗoɗa on jooɗi
kanko anda ko e ɓakon e hoore makko. O wini koko wonɗen jangude ɗo ko gandal falsafa. Nyande go noon mi landino woɓɓe ɗo ɓe yetti en kon ɗum woni philosophie kono wiyete pulal kono mi yeggiti. Ko woni ɗo kaka hakkil gollitirte. O inni e nder non ngal gandal hingal jaɓi ko wondema hino woni kañum kala konko tawata kon hino yi'o, kala konko tawata kon hino fellita e mon, ko ɗum woni ko innete kon positivisme. Ko ɗum ɗon woni ɓe jannude, kono mo mari goɗɗum kadi ko faalaɓe jannude. Philosophe comme Auguste Comte considère qu'il y a des choses qui s'imposent d'elles-mêmes et qui ne tolèrent aucune divergence de vue. O inni kono fi kala no woodi piiji ɗin ɗi tawata haray no fotta e mo wondema si ɗi wiyama ko ɗum ɗo, no woodi goɗɗi goɗɗi tawata non fi kala hara hiɗi fotta e mo no woodi goɗɗi goɗɗi tawata ɗin ɗon hino wawe yeddotirede e majji. Ko goɗɗum o waɗay to woni o faminay o jannay go woni o wowlay to woni na ɗum ɗo woni plus important ko woni e wolde ɗon ko na ɗum ɗon. Kono ko yo famin o jannay woni par ce que goɗɗo naatimo tawata ko yo faminan on ko e jande wona. Jentiteɗo noon ko woni e wadde kon fi ko wiwno hankin ko wonno ko wonno nanen kon ko wonno ha ko wonti boɗe. Comme par exemple la couleur de cette chemise. Vous, de quelle couleur est cette chemise? Rouge. Donc nanen andi o wi'i ka gandal falsafa no woodi goɗɗum ka goɗɗo yiyata ka tawata goɗɗo no wawi wiide ko kañum goɗɗo go wiya hina kañum. Kono no woodi ɗin ɗi tawata sa yiiɗi yeddotiral ala majji ɗi fellita fes wondema ko ɗi gonga. O woni e piide misal miɗo ƴettande on ɗo goɗɗum ko tawata en foyɗe reeni o ƴetti konko woni ha ko ɓanti o inni ɗum ɗo ko none honɗum jogi ko mbandi hoɗum ɗum ɗo jogi e français ɓeyna ko couleur honɗum ɗum ɗo jogi. Goɗɗo inni ɗum ɗo ko boɗe natuɗo nanen o reeni kanko ko haako wonɗo nder to on inni ko boɗe o ndaari mo waña wiwgol o ya falji ɗum ɗo na boɗe ni. Kono ko goto taw wowli ko goto kadi woni ton anduɗo ina gonga kono ndaren ɗo ko hikkoy ɗon ko. Et vous? Elle est rouge. Goɗɗo go kadi landama on ɗon kadi inni rouge. Ndarunoɗo nanen on sikki awa ko oɗa tun falji hikkowo ɗon on falji tawi mo habbi yo goɗɗo go falji tu kono na kanko taw mo o hawja o yi hikkuɗo ɗon on kañum kadi inni ko boɗe koko wona wiyede ɗo non boɗe o haako. Ndaren non kañum kadi fayin joni nanen himo felliti atiɗo wowlde on ko fenande ɗimmo on ɓay wowli o fuɗɗike hutitade ara noon falji ɗimmon kon no faljiri joni miɗo habbi tammon si on tammoɗo wowli hande kadi mi andi kon to mi wonirta. De quelle couleur est-elle? Vous, la demoiselle avec les cheveux courts. Rouge. Goɗɗo go kadi landama on ɗon kañum kadi inna ko wonɗum ni o wi'i ko boɗe koko woni ha ko non wona wiyede ɗo ko boɗe goy. Joni ara noon himo fellitina gonga ɗimmo himo waɗani e ɗiɗi mo habbi joni tammo joni tato wowli jentitoɗen noon ko hikkata ɗo ko. Rouge. 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 Et vous? Hande kadi fof landama nder ton fop hande kadi fiwi rouge 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 tawnoɗo on nane jaabinoɗo woymo mosude waña wiwgol a yolike a falji a feeti hande kadi joni ko kanko woni e ndarude hoore makko ene est ce que koko mo woni e yiwde ɗo tigi tigi hara ko haako joni noon kanko kadi o landama jentite noon ko woni e jaabade ɗo ko. Elle est rouge. Aujourd'hui. E yiɓe jalimo kanko kon ɗum ɓe jalanimo ɓe jalano ɓeeɗa fof wonnoɓe wiide ɓen fof boɗe 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 ɓe jalali ɓe par ce que kamɓe ɓe andi koye honɗum ɓe woni kono jannowo on ko ma holla ɓe si jama on fof yii konko tawata ko haa ko wi ko boɗe fotti e ɗum ɗon ka hooliɗa hoore maɗa o ko holɗa hoore ma si hakkille maɗa ɗen timma ɗe ala doole dartagol yi'a wondema ko renɗa ɗo konko haa ko yaha joni ha an kadi tawtaɓe wiya ɗum ɗo ko boɗe wiwgol makko ɗum ɗon ɓe jalimo seke jannowo on yaltintini ko falno yaltintinde ko wondema si a woni hakkunde yimɓe ɓe tawata ko ɓe reeni kon hina gonga kono konko ɓe wi ɗon na gonga ɓe jogitike ha yehi ɓe ɗuuɗi hoore ma
si a ala doole dartagol yaya antigi jaɓa konko ɓe wiɗon konko ɗum woni gonga. Oɗo e nder minita woy seeɗa woy o wawi jaɓude gonga makko yo wono fenade maɓɓe nde wona gonga. Ko hakkilnomi woni e yewtirde ɗum ɗo. Anditen noon senerde ɓe woluɓe ɓe wiwɓe ɗum ɗo ino okkitirde 200,000 e sa'i arnoɓe inni wondema jawdi leydi ndin ina ko ñamete na ko wujjete. Ɓe nangi woɓɓe hay ɓe naadi ɓe kaso fiino inna ɓen ino wujji. Ha mana nyande go no yewtitude goɗɗo arɗo inni mo yesare jokkoran coggu ndiyam. O inni menen komin tampuɓe ari ka laamu mbuuɗi ala komin okkitira. Oɗo wolino ɗum ɗo hankin. On non hankin ko duuɓi ɗiɗi ɓaawo ɗo goy na duuɓi nogay ɓaawo ɗo o wowli ɗum. Ko ɓeeɗo non hande yimɓe ari jaɓɓagol e leydi jananiri. Ɓe innali de il vous donne $2,000. O innali il vous donne $20,000. Ko inni ono wonɓe ɗo ɓen on okkama $200,000. Jama on non fof ko woni e komantude ko wondema goɗɗo eno inni no okkitirde $200,000. No mi wiri on non kala yiwɗo o vidéo o mo sendituɗon ɗo onon iɗon sikkudo iɗon senditude ɗum ɗo fi hollugol ɓeɗo ɓe wujjude mbuuɗi ɗin. Kamɓe ko ɓe woni e senditirde ɗum ɗo wallitike ɓe yo jama on fof yiw jakasi numurodo ari e nokkure yehi a heɓay mbuuɗi. Woni no ɗum ɗo ko gonga, woni ɗum ɗo ko fenande. E yi jaka hakkille meɗen ɗen ɗe dolna e yi hande kadi en jaɓi ko wonno hanki jaɓetake hande ɗo en jaɓi goɗɗo goɗo si nanoyi numurodu no arde ka hakkille makko mi yayay siko mi yaw mi heɓoya on $1,000 ɗo wonɗo jananiri mo tawata mo wawi gollude yontere fi heɓugol 1,500 o yaha fi lereji ɗiɗi o heɓa 10,000. ɓay ɓen ɗon ko ɓe ɗuuɗi wo ka ɓe ɗuuɗi ɓe ɓura yimɓe 30. Si 200,000 no calculirɗon ɗon ka calculton ka hoore moɗon 200,000 si senditanama yimɓe 50 ko jelo goto wiyata ƴettin ɗum tun haysko 50 wawno yaade noto. Mi yetike jama kaka hoore wona ɗen tappede. Aw kon ɗum woni histoire ɗin mbuuɗi. Numurudo ɓa yiidi e Kagame fandi mo mbuuɗi. Ɓay o wiɗon kadi o ari o yiidi e Oligi kañum kadi fandi mo mbuuɗi. Ko ɗi mbuuɗi ɗi yiwɗon fandama ɗo ɗi tawata a réalité protocole on ko ɓuri kon si ɓe jonnama ɗi mbuuɗi koye ɓe jonnuɗi c'est lollo protocole koye ɓe jonnuɗi ɓen citoyen ɓe wonɓe ka leydi ɗon hiɓe mari possibilité yaadugol e majji. Ɗum no wawi wasi goɗɗo ari kama koɗo a fandotomo ka a fandotakomo. Si goɗɗo ari hiwragol ma o neldete ka kono so fokkiti kadi a fandotomo. Ɗum ɗo mi yewtu on tun fi ɓen aroɓe no mi wiri noon woɓɓe aroya ɗo e nayi jakale ɓe mari mbuuɗi ko on ɗon e wiide ɗo fof ɓe ala mbuuɗi. Donc ono yawɓe ɓen fof e tere wiwgol ngol ko mbuuɗi leydi ndin woni e sende na mbuuɗi leydi ndin fof woni e senditude ɗum ko mbuuɗi yimɓe leydi ndin. Lanɗo kala eno mari ko innete kon caisse noire budget de souveraineté mo tawata ko kanko je waɗa ɗi ko faala. Nyande ku o waɗu no padre ar no marno million ji ka nder suudu makko président son nden nyande har million ji no nder to ko ɓuri jaalude kon inna no 33 million hari nden nyande no ka suudu makko ton 33 million ko ɓuri fanɗude kon ko ɗum inna no arno ka président Sékou Touré. Si oɗo mi yehi mi hiwrike mo millanɗo mo tawata carburant avion an on équipage an on ɓeɗo fof min hiwra ɗon mi calculay ɓeɗo fof ɓe acciti hajuji maɓɓe ɓe ari simi fandoto ɓeɗo ko jelmi ɗon sikka fandagol ɓeɗo ko ƴettugol 2,000 jonna ɓe ko haala million ji ɓe fandete. D'accord, ɗum ɗo mi falatu yon andu kum parti on ɗon par ce que jama men o renseignaaki moƴƴa. C'est pas grave min tigi simi renseigno ka mi andata ça veut pas dire que mi ɗo andi mo ɓuri goto na jasingol yimɓe ɓen kadi mi woni ɗo ko hollugol en tun na ka probléme o woni ɗon ene wonɗen na kadi ka solution on heɓorto ɗon habbirɗen. Faame tun ko ɓe waɗi en ɗo ko coup de pub et coup de manipulation ɓe woni e waɗude. O yiyay noon conséquence ji ɗum ɗo dans les jours à venir ou dans les semaines à venir. Hande kadi kala yiwɗo ɗum ɗo no mi wiri en noon hande kadi jaɓa e wondema c'est normal sa yehi a jaɓɓike mo jaka heɓay ɗi mbuuɗi ɗo. Ɗum ɗon mi falano apportande ɗum ɗon. Are non joni e option ji ɗin CNRD no mari ɗate tati ɗe ɓe eɓɓi fi no ɓe jogora laamu ngu. Ɗeɗo tati en fuɗɗortoɗe e yarirayɗe par ordre
de priorité mais par ordre de faisabilité, c'est-à-dire ko ɗate tati ɓe jogi ɓe fokkiti e laawol ngol tawata camion naɓay, voiture naɓay, moto naɓay, seppugol naɓay. Joni noon siɗa hawji no anda a ƴettay motoru ndun ma otowal ngal, voiture wal ngal. Kono siɗa mari dolle buy hiɗa andi ko camion wal ngal naɓay ma. Si tawi noon a hawji a ala coggu ɗiɗo fu a ƴettay koyɗe maɗa nen seppa. Ɗum ɗo na mere mi woni en e jennirde ngal misal ɗo. Retene moƴƴa ko mi wowli ɗo kon. Siɗa hawji a ƴetta e motoru ndum ma ƴetta otowal ngal, watirwal ngal. Kono ɗiɗo ɗiɗi si tawiɗa andi ko ndungu ko hawjuɗa o ko hawjuɗa a ƴetta e otowal ngal joɗo ɓaaro yaha. Kono si ko ceeɗu a hulata kañum kadi yanugol ban a ƴetta e motoru ndu. Très économique. Kono ka faalaɗa o ka faalaɗa siɗa jogi dolle buy hiɗa andi ndu motoru townata ɗum ɗo, watirwal ngal kadi fo heƴata ɗon, yiɗuɗa añuɗa ko ngal camion to ƴettata yaha yaadu kadi mo camion. Kono si ɗiɗo fo ala coggu majji iɗa faala yaade noon ka fokkita ɗon, a seppay ma ƴetta veloru. Ɗi tati ɗimi jogi ɗimi woni e yewtade ɗo jentiteɗi moƴƴa. O yiyay ɗon ko hombo e majji woni hawjiraɗo on, ko hombo e majji woni mo hawjiraka on, ko hombo woni otowal ngal, ko hombo woni veloru ndu. Numéro en option mo senirde jogi on ha balɗe seeɗa ɓawo ɗo ko wondema ɓe gerde ha ɓe elmina parti politique ji ɗin. Hande kadi tawa ko kanko numéro du woni on tawa o wawa e présentade. Ɓe organisa législative ji ɗin, ɓe kupla ɗi e kañum référendum on. O référendum si voti tun constitution on o woni o validé, laawol ngol udditanike mo kanko. Sabu si ɗum ɗo waɗali ka fewniɗen ɗo nini kanko wata présentade. Charte on hino interdisani mo ɗum ɗo. Ko ɗum waɗi so jaɓali yaltintinde hoore makko. Jentito ɗon moƴƴa kum parti on ɗo par ce que détail ji no ɗo ɗi woni on e jonnude fi on andu kon to woni point nodal on sen faala sakkade kon ɗum waɗete. Mi fillo plan on ko ɗanningol fiiɗi parti politique ji fo ha hande kadi hara laawol ngol udditanike mo. Législative on couple kañum e référendum on, laawol ngol udditanike mo sengo ka saria, laawol ngol udditanike mo ka sengo légitimité, c'est dire goɗɗo go ala, lui c'est lui hande kadi. Ɗum ɗo non ko référendum o waɗu fewndo ɗo présidentiel o waɗo e mois de septembre. Recensement o waɗe ɗo ndungu ngun si naati ɓay ɗum ɗo watake waɗede au moins mois de septembre nde no hewtoya. Ka innoyte ɗon ɓe heɓi duuɓi 4 gibi ari ka laamo, au moins ɓe inna ɓe wawi waɗude, ɓe wawi organisude législative on, ɓe heɓi assemblée nationale, transition on kañum kadi e yalti e makko partiellement parce que hande kadi ɓe mari ko innete kon constitution. Hande kadi o ƴetta tan makko on kono faalira o. Au moins koko innete kon assemblée heɓike, donc kala ko innete kon négociugol contrat, kala ko innete kon hande kadi jonnugol leydi ndi mbuuɗi, ɓeɗo ɓe waɗay. Deuxième option on jentite moƴƴa yi on ko honno piiji ɗin ɓe woni ɗi e shiftirde konno ɓe woni ɗi e duñirde. Deuxième option on ɓe organisa tout simplement o législative ɗo, ɓe heɓamo ɓe gayna ɓe anda ɗum ɗon o waɗama, ɓe inna kono men heɓali feere mbuuɗi, meɗen landi 600 millions fi organisugol élection ji, on wallitaki men o 600 millions ɗo. Joni au moins men organisi konko tawata kon demi légitimité heɓike, ɓen ɓe tawata ko jama on suɓi, ɓeɗo woni ko assemblée nationale, ɓeɗo hande kadi représenti peuple on, donc pouvoir ji ɗin tati législatif, exécutif et judiciaire heɗi fonctionnude. Hande kadi na wiyogol ko CNTD, conseil national de transition, en yalti ka transition ko refondation on hande kadi wonɗen confirmude on. Donc oɗo noon tawɗon o fuɗɗike golle, o fuɗɗike chantier ji, hande kadi économiser mbuuɗi, on ne va pas aller organiser une élection. Mbuuɗi ɓay ala, ɓeɗo hande kadi yoɓe desudu au nom du peuple, yoɓe suɓo on ardotoɗo ɓe. Sifa ko waɗi kon Togo. Togo ɓe naati régime parlementaire, hande kadi ko parlement on suɓoto lanɗo.
puisque non enen e waɗali ɗum ɗon sina hara ɓe glisoy ɓe naadoy ɗum ɗo ka charte maɓɓe mo tawata ko on ɗon noon ɓe faala on votinoyde si ɓen ɗon on votanama ɓen ɗon hande kadi ɓe woni représente ɓe peuple on kamɓe ɓe joua législative on kanko o wona juuɗo exécutif o judiciaire o wona wonɓe wadde golle maɓɓe ɗen ɓeeɗo fottoya toon halda inna puisque leader jogo ala mbuuɗi ala leydi ndi luttirtani mene représentant peuple on e inde peuple nomuɓe men suɓiɓe men ɓen élisi men mi wii an Mamadi an wonɗo on wadde golle ɗo min jonnima 5 ans min jonnima 4 ans min jonnima 7 ans kono dow wona e maɓɓe sifa ko woni e wadde maali kon maali ko yimɓe seeɗaɓe e ko waɗi konɗa on no Niger ko kamɓe wi'i ɓe jonnima on mandamo ko faala o waɗata kono ko ɗum mi ƴettiri ka maali en on ko pasque ko maali waɗi législative ma ko maali waɗi do référendum donc ɓe heɓi piwum ɓe ɓaroto e muɗum troisiéme et dernière option on non woni vote ɗon ba woni on votaba resansi ɗon ba on resansaki ba ɓe waɗi législative ba ɓe waɗa législative ba e constitution jaɓaba ma jaɓaka ba ko mori wi dow ɗo kon que les élections aient lieu ou non Mamadi Doumbouya est au pouvoir ko ɗo woni troisiéme option on oɗo noon ko ɗum ɓe waɗata e makko ko wi'ugol bon tigi tigi on leydi ndin kandi fewndiɗo en ala waɗude hay législative goy ala hay fuska goɗɗo goo ɓuri Niger wawi wadde ko joni ɗon suusire du yahi fewto Niger yeyto ɗon ɓe kono ɓe bewiri wo ɓe wata wolde ɗiɗo tati kono ɓe yiiri wo e meɗen si ɓe ndaari ɓe tawi hande kadi jama on hay goto wawɗo immade ala ko ɗum ɗon tumɓe ne wiide ɓe wiide hey tigi tigi on en ala waɗude hay on législative goy en ala waɗude goy hay on référendum ay tum mbuuɗi ala ɗin mbuuɗi ɗe wayɗe gollitirde fi waɗugol laptaneji waɗa ɗate waɗa ko ɓe utilise ande kadi noon wi'ugol ngol awa ko ɗin organisé teje ɗum ɗon si mi waɗani on lekkolji noon andi ton noon ko ɗum bo golla haaba woloyno fewndo yimmino yehi boke oyni ko ɗum bonnirte mbuuɗi ɗin mbuuɗi ɗi tawata ɗe wayɗe gollitirde fi waɗugol stadji ɗe wayɗe gollitirde fi naɓugol équipe ji meɗen mutoyo ka woɗɗiti haɗi ƴette ɗin mbuuɗi gollitiren ɗi ɗum économise en fi ɗum o ɗum ɗo fof ko jonnugol on seede komi woni on e yetade kon c'est vrai que kam woni e wolde ɗo toola il faut reconnaître que mi jogaki ko on élément momi wawata on jonnude ɓay on woni yimɓe tawɓe si on jonnaka ko tawata konko seede on holotako c'est pas grave min kadi miɗo yiɗi ɗum je suis cartésien kono wonde a wawa hoolade goɗɗum hay sa jogaki seedeji ɗi joni noon yawite komi wowli ɗo kon ma ƴetton soobe ko ɗiɗo tati senerde jogi joni noon ɗo en aro e ɗin ɗon noon joni ko honno ɗi sakkorte aren e toɓɓere ɗimmere nde yewten pandanke ka heɓuɗen ɗo 52 minutes yewten fi o recensement ɓayɗen mari ɗum gundowoy ko yaltinten taw si yiltitoyɗen noon ko feƴƴoy kon Gabon ko honɗum waɗi si tawi oɗo ƴetti flambeau on jonnimo ko honɗum waɗi si ɓe chef d'état ɓe ɗo fuu ari heɗite noon moƴƴa andon ko honno tawiri politique ko jinna recensement komi humpiti kon ɓay woɓɓe ari inni sengo hotigini mi yiyay pay ko yiɓe recensude enen kadi ƴetten pay koye meɗen koye hi pay koye no recensede fi on non recensement on ko recensement administratif à vocation d'état civil RAVEC kon no woni ɗum ko firi ko ya windi to jama o fiyo taw gibi ka ɓen ɗo windita hande kadi yiɗa andoyde ɗon kala ɓen heɓuɓe duuɓi 17 jonnaɓe ko wiyete kon carte électeur ɓen ɓe ala 17 habbe ɗon ha ñande 17 maɓɓe on timmi automatiquement ɓe jonne ndin kaydiri ko ɗum si ɓe wi à vocation d'état civil ko ɗum waɗi noon kadi si ndi kaydi état civil ndi tawata ko ndin atoto heɓude so jibinanama kaydi jibinande ndin ɓe waɗi nde gratuit daareɗo noon bonki ko France woni e wadde kon e bonki kaɓe woni e waɗude en kon heɗo relan noon hakkil mi ala monade taw par ce que si monike fewnuɗo o nanata famon kom faala kon yaltintinande kala on immiɗo yehi recensi o recensement ɗo siɗan mari projet yawgol jananiri landoyo kaydi wuttugo yeggitude am fi ɗum ɗon fi honno
ko union européenne on finance no ɓe financirno noon en 2008 recensement hanaɗo waɗede ka ɗin pays ji africain ji ɗon tawɗi ko ɗiɗo pays ji ɓuri ɗuɗude ɓe wonɓe yaltude ya landoyo asile eɗen andi noon en endi noon ke article holluɗo lagine woni 3e pays en Europe wonɗo e landade exil demande d'asile ley pays ji ɗiɗi wonɗi e wadde guere donc ɗum woni ko lagine woni ndi leydi araniri ndi tawata ɓe wonɓe yaade lando sukkal so ndaari nde yontere feƴƴude ɗo sous secrétaire jo debbo wonɗo Amérique ɗo déplacé ke yehi yiidoyi e maɓɓe Conakry to ka propagande maɓɓe kamɓe ko ɓe inni wo ko pour le renforcement des relations bilatérales relations économiques ko ɗum CNRD ɓuri yaltintinde yeeso wondema États-Unis ari yewtidugol e maɓɓe fii ko honno ɓe waɗirta coopération ka bange faggudu ka bange ngaluuji kamɓe ko ɗum ɓe hikkini yeeso mi sikki noon siko ɗum ɗo tum ambassade on ino mari chargé e ɗiɗo fuu ko ɗum waɗi si ambassadeur jo d'ailleurs waɗa ko ɗum waɗi si wonde kadi consul ɓe waɗe ko ɓeɗo hani wadde ɗum ene o sous secrétaire jo ɗo o déplacé te o yagiɓe États-Unis ɗo yaha ha ton taw ko fi yewtugol tum fi affaire volet économique mission ino immi ari États-Unis mo tawata ɗo mi waɗa ɗo jentito ɗon on mission ɗon mo tawata ko kanko ko honno ko Mouramani Cissé ka ko honno ɓe innatamo ko kanko hikkino yeeso e ɓen arnoɓe ɗum hara jentite ɗo yewtere nde o trompiri ɓen compatriote ɓe meɗen ɓen dans un hôtel ici à Washington. Le cadre de la tournée de divulgation de la charte de l'intégration des Guinéens établis à l'intérieur et à l'étranger aux idéaux de développement du président Mamadi Doumbouya, IG Tinéide, PMD, une délégation dirigée par son président, Monsieur Mohamed Sarah Diallo, la coordinatrice nationale, Madame Fatou Chinois, le coordinateur national adjoint, Monsieur Alassane Touré et la coordinatrice USA, Madame Doré Kantara Fatoumata, accompagnée de Madame Kadia Toubari, Madame Fatou Ndiaye, Madame Doussoubé Kanté, Madame Fadima Ba, Madame Fanta Gibert, Madame Sarambe, Madame Idiatou Diallo, Monsieur Maki Dieng et Mademoiselle Faiza Stéphane. En fait, ɗum ɗo mi waɗan on tum fiyon heɗito par ce que o yi rencontre no dowa wadde Bronx hande ka tawata mi weltani keɗo Amad Tidiane la puissance en ɓe sakkagol ɗum kono no woodi laawi go reweteɗi aranayi ɗum waɗayno ɗon mais c'est pas grave mi faalaen tun andinde d'ailleurs o mission ɗo gorejo anno ton mo gawtaɗo inde muɗum e fi siman ɗo ɓe imminino ko ara yewta fi ɗum si tawno ara ko volet économique on tigi ma volet coopération on ɓeɗo yonano ɓe yimɓe o nani ɗo ay kañum jam Fatou Sine a foyno yewta ɗo fimo ko on ɗo mi faala en andinde no ton parti on e on rapport si ɗon faala yehe ka page ambassade des États-Unis à Conakry ino ton kaɓe waɗi on contrandi on rencontre waɗno ɗon mi sikki ko tellen mardi rencontre o waɗi tellen talata tenen talata alarba ko tellen ɗon tenen entre tenen talata ko tellen ɗo rencontre o waɗi no ton parti on kumɓe jaɓali en sisude mo moƴƴa volet immigration o États-Unis ino wadde fewno ɗo réforme ka sengo immigration on réforme ko won ɗum none no visa heɓorta noon hande kadi ɓe ɓurti gannude ɓe ɓurti sattinde ɗum ko goo hiɓe yawde noon e kala ɗin pays ji yetagol ɗi on réforme mo ɓe waɗi hande kadi ko ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo min sélectionnirta goɗɗo si min sélectionnima ko ni e ni e ni e ni e ni son tigi hewti waɗata ɓen tawɓe ɓen noon kañum kadi ari bonni sariyaji ɗin ka leydi amen si hewti kamen nangataɓe ko ni e ni e ni e ni e ni min nattirtaɓe donc yeete e jama mawɗon on fof wondema ɗi sariyaji ɗo oɗo e oɗo e oɗo e oɗo oɗo hande kadi waɗama onon tigi officiel ɓe ɓen hande kadi so garay ka leydi amen ko ɗiɗo e ɗiɗo e ɗiɗo e ɗiɗo e ɗiɗo e ɗiɗo timmin ton yimɓe noon ari kadi ɗuɗuɓe iwɓe ka leydi moɗon ari landi kaydi yeete men ko ɗum woni feƴƴude ka leydi mon si ɓeɗo fof ara wullito e hoore moɗon min ronki ɓeɗo fof yo aro honno tawiri ndi leydi moɗon guere ala e mayri kono hande ɗo meɗen jogui adadu tel yimɓe arɓe landi kaydi ɓeɗo fof min gaynantaɓe yeete men ko ɗum jokkuɗon ka leydi muɗum fiyo taw ɓeɗo fof ɓe yalta ɓe yaha ɓe soñjoya men kal na on terme ɗon ɓe utilise kamɓe kono yo ɓeɗo fof yew ka leyɗe amen ino hani onon kadi ka jogito ɗon ɗum ɗo no wawi wasi ɓiɗɗo kawtaljo ma nangi waɗugol weya e quartier ji ɗin ara tawa babajo on noon yetoɗamo huɓido ɓiɓɓe maɗa ɓen
ma honɗum waɗi si tawi ka yaha o ka quartier ko ɓiɓɓe ma wona yiyede no doolali no duura lemunneji yimɓe no wooca mangoji yimɓe fi honɗum ko rencontre ɗo woni ton ko honɗum waɗi simiɗo yewtude ɗum ɗon mi arsitay ko monno e wowlande ɗon fi o recensement noon mo tawata joni noon hiɓe yaade ala source ko ɓe waɗno kon en 2008 ɓen manditinoɓen fo recensement wanno ɗon 2008 2009 tan CNDD so on ari on jooɗike yeeso assesseur ɓe ɓen on jooɗike yeeso recenseur ɓe ɓen o yiyayno ko drapeau union européenne noon hari wonno ka ordinateur maɓɓe kitji maɓɓe ɗi ɓe wonno windirde yimɓe ɓen hari ko ɗum fi on ɗum ɓe geruno fi prévenugol hande kadi immigration clandestine on ɓe finance ɗum ɗo fiyo taw kala arɗo takki honndu e nder union européenne on fo ɓe waway andude oɗo ko sénégalais oɗo ko mauritanien oɗo ko malien on kañum kadi guinéen on ɓe anda ko quartier hombo wonno ɓe anda ko woni filiation makko fo donc a wata yaade hay sika ka maayo rewirɗa a hewtay toon no takkirɗa hondu ɓe yiitay ko honto iwruɗa ɗum ɗo ɓe waɗay ɗum duuɓi sappo kala wonde ɓe waɗa ɗum duuɓi nogay kala fi afrique on ko duuɓi nogay ɓe waɗirta ɓe waɗino en 2010 2020 ino hanano waɗede mais 2020 tawi o coronavirus naati tawi ɓe wawata waɗude ko ɗum ɗon noon repousa ha arti ɗo joni noon ka 2025 ɗo ka timmata ɗon duuɓi 15 ko ɗum ɓe yiltiti ɗo noon ka pays ji africain ji toon no tawa e fi yo ɓe wallito leyɗe ɗen si ɓe waɗante hande kadi financement a jaɓay konko ɓe landima ɗon a savoir on ɗum yeetoɗa ɓe population maɗa on jonnaɓe accès e kala ko innete recensement maɗa on ɓe anda ko fayɓe jelo jogiɗa sukaɓe ko jelo jogiɗa mawɓe ko jelo jogiɗa worɓe ko jelo rewɓe ko raɓɓiɗi kon ɓe wawa andude fichier meɗen on fof ko noon exigence hande ɗo ɗi pays européen ji occidentaux ji fof waɗaniɓe ka tawata ko maɓe humpito ɗum ɗo non seulement fi yoɓe heɓu mbuuɗi mais en même temps kañum kadi nomi wiri en noon fi yoɓe légitime kala ko ɓe fokkintini ɗo ɗum ɗo ino hani ka onon jama on fof humpito ɗon andon ɗum ɗo seede on noon yi'e ka Libéria ɗo tawɓe ɓen américain ɓe ɓen hino mari doole hoore maɓɓe ɓuri ɗin pays ji wonɗe takko ɗon fof kamɓe ko ɓe yeetiɓe si tawi ɗon nana ɗo inde 51e état ko Libéria par ce que Libéria ko américain ɓe wonnoɓen ton inni no faala hodude ka leyɗe maɓɓe ɓen tawnoɓe ko addanoɓe fewndo maccankaku ɓe suɓaniɓe noon leydi e nder Afrique ɓe jonni ɓe ndin leydi ndi ɓe inni Liberia ko ɗum woni leydi ndi tawata liberté mo ɓe landino on États-Unis hande kadi ɓe jonni mo ɗon so ndaari drapeau Liberia on ko drapeau américain on kono ko hordere wotere woni ton kamɓe lanɗo wonɗo ton on ko impose ko inni hande kadi ko obligatoire joni noon ko ɗum hanuɗen faamugol e konko on ɗon o waɗani ɗum ɗo obligatoire ko par ce que kanko emo mari taw piiji ɗiɗi ɗi o huuli e ɗum ɗon ha tati go'o respectugol ɗum ɗon ka tawata konko exigence mo tawata ko communauté internationale on particulièrement ɗi pays occidentaux ji woni ko waɗi e maɓɓe deuxiémement kañum kadi Libéria ino mari probléme fi hoɓɓe e takamɓe so ƴettiɗo misal wano fulɓe ɓen Libéria fulɓe noneji tati no Libéria ɓen fulɓe tawɓe ɓen ko libérien ɓe mawɓe maɓɓe arino ɗum gibi neeɓi gibi fayda fuɗɗi innegol tan Tolbert ari Samuel Doe haa ka hewtuɗen hande ɗo Prince Johnson Ellen Sirleaf haa kanko George Weah si ari oɗo ɓen ɗon ko ɓe andi wo ko Libéria ɓiɓɓe maɓɓe heɓanoma ɗo woni guerrieli ko 3e génération wona ɓeɗo ko ɓe mari wo e ko wiyete lagine kon ko wiwgol mawɓe maɓɓe ari no neeɓi woɓɓe hay e andaka ko lagine ɓi no anda noon ko fulɓe ɓeɗo hiɓe tawa ka administration hiɓe tawa e bangeji ɗin fof e nder Libéria on to no woniri noon sarlon kañum kadi no mari sifa ɓen no woodi noon kadi 2e génération ɓen tawɓe ɓen ɓay gere on lanni humpitinoɓe wondema mbuuɗi fuɗɗike heɓade ton ɓe ari ɓe walliti leydi ndin ɓe ari ka kala ka innete ballal no woodi ɓe ari ɓe jogiti ɗum ɓe golli moƴƴa ɓeɗo yehi ha ɓe landi ko innete kon naturalisation c'est à dire ko ɗum wiyete ɗum honno e français ko ɓe innata ko ɗuma ko honno modi ko terme on en français kono ko naturalisation c'est ça anglais français kañum kadi ko naturalisation ko ɗum woni hari miɗo jogi o nationalité ɗo joni mi ari landagol on jonnela nationalité ndi leydi mo
ɓeɗo ɓe jonnama on nationalité ka tawata waɗiɓe hande kadi ko ɓe libérien kono ino anda ko yuɓe nokkugo ɓeɗo hiɓe ɓati ɓeeɗa kono ɓe timma e maɓɓe kamɓe wonde si sonjaji waɗi ɓittodirama nder ton innama mo kala yo raɗo koɗo wonde ɓe falete raɗade ɓeeɗo kono sabu kaydiji ɗi ɓe jogiiɗe yeyata ɓe droit mo jogiɗa on min kadi leydi ma ndin sari on jonnilan on droit ɗo catégorie tammo non hino ton fedde tammere nde tawata ɓen ɗon ko ɓe iwɓe ɓen non joni e ɗen leyɗe takko ɗon tentiginol lagine immi ari non tawti ɓeeɗo siɓɓe maɓɓe jeyaɓe ɓen ɗon arɓe geri ha jeya ɗon e kamɓe arɓe fatti ɓen ɗon hande kadi daaki ɗon ɓeeɗo ko jogi ko permis de séjour on permis de séjour ko sendi e o waɗɗoɗa naturalisation ƴettuɓe citoyenneté on kamɓe ɓe wata wotude kaydiri maɓɓe ndin kañum kadi ko heyɗintinoɓe ndi ɓeeɗo noon si ɓeeɗa yananama wonde ɓe tawi ɓe wata ɓe raɗade ko ɓeeɗo ɓe yananta ɓeeɗo noon si heeɓi probléme aray ɓaaro ɓeeɗa wi'a wallitemen capital pulako coordination e ko nanditi e mum immo daranoɓe mi waɗana en ɗo noon pause mi andina en ɓe yewtuɓe nanen ɗo wiyeteɓe Baba Jogo no tawa e ɓen fulɓe wonɓe wallitade no Sierra Leone e Liberia wawa heɓirde doole ka bange jawle ɓay kere o waɗi ɓe arnoɓe walliti kamɓe ɗo par exemple komi humpiti ko tawaɓe konko innete kon Futa Corporation on Futa Corporation ko on ɗum ko nden mojobere nde tawata fulɓe ɓe Liberia kamɓe ɓe heɓi hakkil jani on ɗum woni kin hakkil ɓe ari ɓe walliti leydi ndin no ndi yaltira e sonja majji ɓawo gere on ɓe naati e kala konko innete domaine d'activité économique kala secteur mo tawata Liberia on to mano haton jinno ɓay demando on hino ɗon ko ɗum woni landande nden no ɗon kamɓe ɓe ari ɓe waɗi non jonnugol ngol konko ƴama ɗon ko ɓuri kon noon si marɗo e marɗo fotti so nani ɓe yewti nde yewtere maɓɓe ɗo ko par ce que kamɓe sengo ɗon ɓe ari ɓe régli on probléme ɗon sengo Liberia e Sarlon si a iwi nokkugo o ari hiɗa ardi e jawle a faala tawede e ɓen golloɓe ka leydi Liberia no woodi ɓen jogiiɓe permis ɓen jogiiɓe licence ɓen marɓe ko innete kon enregistrement ka registre commerce maɓɓe ma ka activité économique ji ɗo ya ar ballodira e woɓɓe ko ya ar tu yetoɗaɓe min koka addo motoji min kaka addo otoje min kaka addo ñamete min kaka addo ɗum ɗo ɓe yetotoma kisay ya ar wona ley hunde kaarijo so ari a woni ley kaarijo kanko ko ɗum ɗon o jokki wonu ley makko sabu permis makko on golli ɗo ɗo ya ar balloɗa luttuɓen ton ko ya aru kamɓe tigi ɓe waɗama ley nalki maɓɓe ɗin on fop yehi ɗon ɗum ɗo hande kadi ballodiral ala hakkudeji maɓɓe ɗum ɗo waɗi sabu fulɓe ɓen ɓe heɓi doole moƴƴa sengo Sierra Leone ɓe heɓi doole moƴƴa sengo Liberia kono ɗo mi waɗiri compose ɗo ko en andu komi humpiti ko mi andina on noon ɓeɗo mi andaɓe fewari yawti komi humpita e maɓɓe ko mi andaɓe ha wetango hande kadi ɓe andalam en fait no gasara ɓe andimi kamɓe ɓe yilan e réseaux sociaux ji ɓayi fof no andi bono bono anda e goto kono ngal misal ɓeɗo no hani ka gollitiren ngal andi ton noon mi wiino en hiɗen jogi fof ko haton jinɗen konko enen sali ɗo mi ala komantude ko ɓe wi kon hande ka yewtere ɗo yewtere maɓɓe nde mi ala nde komantude fiwata majjo fiilon anden tum ɓeɗo noon sabu doole ɗe ɓe woni heɓude ɗen hande Liberia wano ɓeɗo mi nani ka sengo pétrole kamɓe ɓe woni on pétrole mo anduɗon ɗo hande ɗo lagineɓe huwa en ko ɓe faala kamɓe ka sonap hiɓe waɗa ko ɓe faala hiɓe jonna yimɓe ɓe waɗa no ɓe faalira joni noon so yii ɓeɗo kañum koka jananiri ɓe wona jonnede ngal teddungal enen lagine ɓe jaɓanali en ɗum ɗon ko ɓe wawi ko sakkagol en kamɓe en heɓata arsike on juuɗe maɓɓe ɗi kono on arsike mo Allah udditani e mo tawata seytane tigi wawali mo sakkade ko neɗɗo wawata en salanade oɗo ɓilandori on hakkille en fait ko ngal ballodiral ngal sifa ngal nanoɗon hankin ka audioji ɗo ko ngal ɗo haɗi heɓen laamu ko ngal ɗo haɗi heɓen jaawu ko ngal ɗo haɗi heɓen andude ko woni en e muusude goto nananowo e ala goto accanowo ya wiya gasi min joni simi faɗi sifa no modi Mouhammadou Sow wowliri ɗo noon wondema si ari ha tawi ko goto luttata
on luttowo ɗon min miɗo wakkili yo taw ko on ɗon heddoto kanko joni o daɗa min mi yaha fanni man tingo jikkuɗo en heɓali mo no lelaɗo sallallah sallam makin ɗo noon la yumina ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi tanke ɗum ɗo e waɗari e wata yide lawol ɓe Liberia e ɓe Sierra Leone ko ɗum ɗo kamɓe ɓe yiɗi enen e wata jangude ɓe joni noon artugol noon simi itti posum e o recensement ɗo ko ɗo recensement kañum kadi wawata ɓe waɗude ɓe wona en ordre par rapport e ɓe yimɓe arɓe ɗo ɓe wawa andude mo kala ko jelo hoɓɓe woni ka leydi maɓɓe ko on ɗum woni activité ɓe ɗo ɓe wawa heɓude o fiche ko ɗum waɗi kamɓe jeeyaɓe ɗon eɓe jeeyaka ɗon komi humpiti wondema si o recensement ɗo réussisiriɓe net ɓe profitay ɓe jonna nationalité ɓen tawɓe ɓen hino mari activité ji e leydi ni no apportande ɓe mbuuɗi sifa ko Senghor e Léopold Sédar Senghor oya honno Houphouët-Boigny e Senghor waɗuno kon fewndo Sékou kañum raɗino fulɓe goo ɓeɗo ari e ɗi ɓe leyɗi ɗo kañum werni ɓe moƴƴa jonni ɓe poste responsabilité ji ɗum ɗo no tawa e konko min humpiti seeɗa soyi lobby mo fulɓe ɓen woni e waɗude ɗe leyɗe ɗo fiyo ɓeɗo kañum kadi heɓu doole moƴƴa go'o min jogaki preuve ji ɗin ko wowo wonɓe ɓen optimiste ko wowi kon wonɓe ɓen pessimiste wi na ɗum libérien ɓe ɓe memminike wi hande ɗo secteur d' activité ji ɗin fof ko hoɓɓe jogiiɗi enen kadi meton l'ordre gueren anden ko jelo woni libérien ko jelo wona libérien wawe noon andude hande kadi ko honno imposirten on mo tawata na libérien yo taw ko libérien jo sina ɗon o wata exercude e leydi en quelque sorte ɓe ndaara ko honno ɓe jaɓitirta ɗi secteur ji ɗo ɓe jonna yimɓe maɓɓe ɓe ɗon no mi ala komantude moƴƴa mi jonni en tun possibilité ji ɗiɗi ɗi min humpiti ɗin ko woni e waɗude ɗum ɗo ala kulli haal ɓeɗo hakkilkiɓe heɓi kin wonugol ngol tawa ɓen tawɓe hino mari registre moƴƴo en yewti fi ɗi génération ji tati en yewti fi ɗi catégorie ji tati ko ɗum woni ɗe feddeji tati ɗo ko satti ɓili wo ko ɓe wawata ko soñjugol sakkitiɓe arɓe ɓen ma arɓe ɓen neɓirali noon tawɓe ɓen ko kaydi landadi ɓe jogi kono ɓe wawata tokkude ɓen tawɓe ɓen ko ɗon heɓa ɓe wawata ɓay noon kamɓe fulɓe ɓen toon ɓe heɓiki hakkilɗo tawgol ngol mo kala ino arde feŋo e on tawɗo on kañum hino mari ɗaɗi iraɗi moƴƴa tellen ɗon ara min mi mapanaki o few mi mapanaki on ono cependant no wodi ko aninimmi seeɗa honɗum woni ko aninimmi kaka tawata ɗon saayi arno ɗo hari lobby fulɓe ɓen hari fuɗɗiki heɓude doole ko ɗen doole hay e findini woɓɓe goo honɗum woni ɗum Nigéria pullo Niger pullo Sierra Leone ino fokkiti tawgo raɓati ɗon ɗon kañum kadi e vice président ɓe ɓen ko pullo Sénégal pullo Guinée Bissau pullo Gambia pullo Côte d'Ivoire kadi e saayi wonno ɗon wi'a ɗon ko Dauphin ko remplaçata kañum Ouattara o ɗo kadi ko pullo woɓɓe goo tawɓe ɗum ɗo ɗuuɗi memmini immi yeyeedi e français ɓen jentite noon moƴƴa o parti mo munen e yetade ɗo saaki ton moƴƴa kadi yewtere nden si ɗon faala fuɗɗo ɗon coupon ɗo hay e komi yewtiɗa kon fof si ɗon faala yeggite ɓeɗo ɓay ɓe yeehi ɓe yiidi ko moni e wolde ɗo kon noon ino fuɗɗi en 2014 woɓɓe inni hay e ko 2012 fewndo Amadou Kou ilanitota ko yewtere man ko nden o fokkintini goɗɗum on tuma tawi kamɓe e fulɓe ɓen hiɓe mari ɗi hawre jande ɓe geri ɓe yewtidi e woɓɓe goɗon ɓe holli ɓe ɓeni créé on konko innete kon force spéciale son créé o force spéciale ko ɗo yata darto kamɓe ɓe disawoy koye wonɓe e warude hande ɗo yimɓe Mali no tawano e ɗin Burkina no tawano e ɗen leyɗe Guinée Bissau tigi no tawano e ɗen ɗe ɓe fokkintini Sénégal no tawano e ɗen ɗe ɓe fokkinde ɗum ɗon iɗon andi hewtami jutna yewtere nden ko moni mumde kon o wawa famude ɗi groupement de force spéciale ji ɗo créa fii dartagol woɓen kono woɓɓe goo e créunoɓe ɗi tawari probléme ala ka leydi maɓɓe kono tawi jawle no ka leydi maɓɓe
laamuji maɓɓe no wawi wasi laƴay. Joni noon fi yoɓe wawu hiwde ɗe leyɗe maɓɓe ɗo e ngu laamu maɓɓe ɗo, woɓɓe profiti jonni doole moƴƴa ɗi groupement de force spécial ji ɓuri hay e ka larme ɗen jogii. ɗum ɗon hiɗen andi taari kan kon no feƴƴornoɓe fof kañum kadi ko goto kala e ɓeɗo immi ye liwti ɓe. ɗe noon bolle ɗe tawata ko occident moƴƴini ɗe, ɗi machine ji ɗo ɗi tawata ko kamɓe moƴƴini ɗi, walliti hay e haaɗi ɗo wawi arde jooɗo ka laamu. riisi ɓen kañum kadi humpiti ɗum ɗo, kañum kadi immi faamotiri e woɓɓe goo fi argol noon hande kadi déstabilisa ɗum ɗo, ko non ɓe gerdiri ɗo haa ɓe ndaroytay woɓɓe no inni no arde wallito men fi dartagol ɓeeɗa, kono min humpitike ko jawdi leydi ndin ɓe faala. ɗon hino juuti yewtere nde no andi konno yeyiri ɗo ha hande kadi Mali fuɗɗi wiide merde, hande kadi France men faala kaw. Petit à petit ko noon divorce o waɗi doy ha français ɓe noon ɓe yi ɓeɓe men walli ɗo ha immi ari ka laamu, hande ɗo ɓe raɗade men. ɓe raɗori ɓe ɗo noon ha ɓe tawi jaka na raɗagol ɓe tun e leydi wotiri, ko raɗagol ɓe nder Afrique on fop. ko on tuma noon ɓe onno wiide ɗa hankin tigga woy koy ko bomɓe, on tuma noon ɓe yiltiti ɓe inni ɓeɗo hande kadi ko moƴƴuɓe jaga, ko ɓeɗa ɓuri bonde. kono ka Guinéen on ko ka particulier. Guinée arɓe ɓen ɗon ɓe ardiri ƴoyre, ɓe geri ɓe heɓi debbo on tawɗo on debbo ɗon kañum ko porto français jo. ɓe geri kañum kadi e peyji goo ɓe heɓi ɓen soldaɓe ko raɓɓi ɗi kon hiɗen andi ɓeɗo faux profil ji maɓɓe ɗin ɓe fop ɓe yawno ɓe waɗo e formation à l'étranger. kono on tawɗo on ko bokasajo maɓɓe on ko Numrudu ɗo, par ce que Numrudu no jogi profil net mo Bokassa jogi noon, kon ɗum woni ɗum gros grand bête, hino doole e hino ɓandu, kono hakkil memel ala. joni noon ɓe faala artirde colonisation on e hoore meɗen, ɓe yiltintina nden hawre nde ɓe marno sakkagol pullo Fuuta on. kun debbo on gendarme mum ɗo ko kun ɗo woni ko laami Lagine, na luttuɓe ɓe on ɗo yiide ɗo fu na ɓen ɗo. yahen non joni Tchad, yiyen ko honno ɓe waɗi ɗon débit, ɓay ɓe andi débit hande kadi faalama huccude ɓe, kamɓe tigi ɓe organise ha débit hawra e muɗum, ɓe ƴetti ɓiɗɗo débit on ɓe joƴƴinimo ɗo, ɓe yeetimo ko ni me wondirno e baba ma, ɗa andi ɗa mari baba gotoɓe, hiɗa mari ɓeɗo fo marɓe hawre e maɗa, ko waɗata iwtir ɓawo amen mi walla ma ha joɗoɗa. kanko kadi o ndaari o tawi ko wari baba kon no hiwro bappa, so ŋeŋŋinini ke ɗo ni ɓe wawima wadde goɗɗum, o waɗi neru ardir doy ha wande o gayni joɗade, o profite e ndu hendu tawdu no memmini ɗon ɓe fop ɓe raɗodi ɓe. iwen Tchad yahin kadi Sénégal kadi ɓe faala force de situation ɗon ha ɓe ndaari ɓe tawi investissement ji maɓɓe ɗin sikoye daɗu ko ma ɓe jaɓa ɓe sukaɓe ɗo ara ka laamu, kamɓe tigi ɓe négocie ɓe hikki yeeso, rencontre o waɗi négociation o waɗi fii no kañum président Macky Sall dirira. ɗo hewtaka mi commentana en fi affaire Guinée Bissau, ɗum ɗon hiɗon andi ka ɓe fokkitanno général Oumar Sissoko Ambalo ko onno ɓe sakkorno ɗon, ɓe addi déjà e force tawɗo ko on ɗo wonno e sécuriser Guinée Bissau ton présidence on tigi. ɗum ɗo hewtami juutina ɗo yewtere nden ko taarika to wonɗen wadde fiyo yiwo moƴƴa géopolitique wonɗo e wadde région. joni noon attention guerre no wadde Afrique entre puissance, mais ley on guerre goo kadi no waɗude on guerre tawɗo ko lutte hande kadi fi suprématie. si e sa'i arno tawi fulɓe ɓen hiɓe mari lobby fayda ɓe laami sous région on fof, hande ɗo woɓɓe gono no arde ɗannina ɗum ɗon fof kañum kadi monta dirna to, tawɓe ɓen duuɓi 40 ɓe ɗaɓɓude ɗum. et le fait le plus intéressant ou le plus grave ɗum ɗon fof, hande ɗo ndaare ka sous région ɗon ko soori tu woni ko laami, waɗen ɗo noon pose on iwen Afrique aren noon guerre wonɗo e wadde on kañum kadi Occident. guerre hande ɗo kumbuɗo hino fuɗɗino gibi 2022, tigi origine makko on ko 2020, fewndo ɗo e nawnare Covid ari, kono tigi on mois de février fewndo Russie immi ari attaque Ukraine, guerre goo fuɗɗi ɗon. mo tawata
fiyo ɓe wawu hettude doole maɓɓe nden Afrique ɓe affaiblissinamo kanko Putin ɓe tawi ko ma ɓe ara ɓe jonnamo kaw hilno ka kawtal makko ɗon tika ɓawo hoggo makko ɓe jonnamo ɗon kaw hilno kaɓe jonnunomo kaw hilno ɗon hande kadi doole makko ɗin fuɗɗi ɗuytade Afrique ko ni yehiri ha ɗi peyiji ɗo ɗi yiwɗon ɗo hari no wallitede Burkina Mali Niger ko ni yehiri ha hande kadi o repli ɗi armeji makko ɗo fo o addi ɓe takko makko inni ala ko nyappo ino kugo suudu makko ɗum hino siwde kamɓe ko ɗum ɗon ɓe falano mais ɓe heɓali ko ɓe faala kon fo parce que ka yata ɗon ha ɓe inna ɓe laƴinimo ɓe ɗanninimo laamu ngon sanji États-Unis lanɗo mo tawata goto habbanoki o wawa artude ka laamu ari ka laamu ay oɗo ari gere go noon fuɗɗi ɗon on gere honɗum tawɗo hande ɗo o sanji ko nete kon ordre mondial on ɗum woni on ordre mondial hande kadi a sennidirta ko mbo woni moƴƴo ko mbo woni bonno mo kala ko intérêt mum on woni e ndarude onon changement waɗuɗo ka ordre mondial woni ko économique woni ko politique woni ko social oɗo waɗi hande kadi ndundarake ɓen Afrique andi aha goɗɗo no wawi noddude lanɗo mo inna ko kamɓe allié ɓen nadamo ka Maison Blanche joƴƴina o yewtira o wa suutere jaka États-Unis no wawi wadde ɗum goɗɗo eno wawi joɗade menace allié ɓe muɗum hankin inna yahay jaɓay ndi leydi ɗo yahay jaɓay ndi leydi ɗo jaɓay ndi ka inna jaɓidira wippodira leyɗe minen kadi yomin profiti ɗon hande kadi min wippo minen kadi laamu ngun kamen woni ton ko ɗum simin ni on kum parti on ɗo si ɗon faala gibi kam fuɗɗi wolde ɗo ha ɗo ko ɗum ɗo hendoto ɗon coupon ɗum ɗo sendite ka nder plateforme ji jama on anda hande kadi si goɗɗo wi ngu laamu ɗo mi jogike ngu goɗɗo ala immotoɗo ara inna organise élection fi on ɗum ɓen tawnoɓen hanki ko kamɓe arata tappa ka tabal inna organise élection eɓe sutanade pays wonɗi souverain ina ɓe jattayɗi Groenland no ɗo Canada ino ɗo e Golfe de Mexico ɗiɗo yoni on fiyo yiw andon ha honto pays wonɗi souverain goɗɗo ino sutanade ɗi wiya jaɓayɗi leydi noon ndi tawata ndin ko kamɓe woni e finance ude programme économique ji majji nden ɗon konta awa ɓe soriɓe ɗo ko ɗum ɗo ɓe yiɓe faami ɓe andi hande kadi bonjour les dégâts yoɓe waɗi ko ɓe faala quand le chat est absent les souris dansent si anno wonɗo Afrique on ɗa jooɗi ɗo habbori communauté internationale o imo ara wallo ma a immaki ƴettuɗa destin maɗa on amen la nature a horreur du vide général Oumar Sissoko Ambalo ndaaru situation on no fewndori noon kanko tigi ɗe reeni ɗo ko hanunoɗo organise de élection o nattiri ɗum yeeso mo kala no wakki ko ɓuri koko innano ko la tukallafu illa nafsak afa waka sina wonki maɗa ki si kanko ko mapinimo ko leydi makko ni ko lagine warata o ina e lagine waɗu ɗum ɗo ma e lagine accu ɗum ɗo donc taw naɓu felore nden ɗon nango wiugol ɗon décourage justement noon enen kadi ko yen profite non o chienli waɗɗo ɗo c'est à dire nde sabere waɗunde fewndo ɗo ko nde ɗo noon profite en fewndo ɗo on fof no gasa wompitike ɗo ka Trump inni on banque africaine de développement o kupa e mbuɗi maɓɓe ɗin anten noon ko ɗi banque ji ɗo fewndo ɗo wonno tournirde Afrique banque africaine de développement financement ko wonɗo yiide ɗe ɗate ɗe wonɗon e yiide ɗo no wiye sengo Mali entre Lagine entre Conakry ɗum honno Dabe e Mali financement go ko banque islamique e banque africaine joni noon ɗiɗo fof no mari karoni ko ɗum nde miɗo yetto on haaju senirde e bonay tun ɗiɗo fof pari ɓe planifié ali ɗiɗo fof pari ɓe haɓa ils n'ont pas vu ça venir ils n'ont rien vu venir joni noon kon ɗum mi faala on sowndade ɗo fi kala noon sowndagol ko fof woni nanode ko haala tun noon mi yewta on tun ɗo woni ko woni mi misa woni mi ara woni ha hakkunde mi gaynata mi gayntotako de senirde no kellude hande ɗo no wiide ɓe hendiki simandu porto ɓen heeɓi ko faalano kon kamɓe ɓe signi contrat ji maɓɓe ɗin hande kadi no waɗori wo yeeso toon kamɓe ɓe andi ɓe jooɗike ɗo e konko tawata kon ɓe hendiki d' accord ɓoynen noon population on jogui légitimité hande ɗo ɓe hendade mbuuɗi fus fasanno kaw jonna o kanko mo hendade fus fasanno par ce que kaw visi ko convainca e guinéɓe ɓen fof wondema ko kanko woni l'homme de la situation combien de minutes live an on heeɓi 1h24 minutes jakaw juuti mi accirani mi daroɗo mi yiltito mi ñoggino yewtere nden option ji tati ɗi CNRD jogui ɗin ko ɗiɗo tati
ɗiɗo noon tati ɗi wawi laatade wo si en joɗike en fallidiri juuɗe en sikki ɓe gaynaɗi. ɗin option ji tati mi yetike en ko organisugol législative on ɓe kuplamo kañum e référendum on woni ka ɓe waɗimo wo si ɓe waɗumo fewdo ɗo ba si ɓe waɗoymo septembre ba ɓe sakkitoya ɓay hande kadi candidat jogo ala kanko o présento ɗon sabu ko tawata ko référendum on hande kadi waɗi on constitution mo tawata permettimo o présento candidat mo tawata ɗi a parti ji luttuɗi fof ɗi woni de facto disu candidat ɓen fof ɓe defama dossier ji ɗi tawata sabu ɗin ɗon ils sont éliminés donc il devient le seul goɗɗo go ala yeeso makko hande kadi la voie est libre c'est un boulevard o waɗa ko faala ko ɗum ɗo noon fof ko so jaɓi yaade recense yo on joɗike kadi on fallidiri juuɗe 1. Deuxième option ɓe waɗa référendum on tun couplé au législative assemblée heɓo ɓe inna hey min ala mbuuɗi min landike on yo wallito men o wallitaki men par ce que communauté internationale o waltotako ko États-Unis ɓurno prometude États-Unis ko innano ko 50 millions mi sikki ka ko 80 millions ɓe foduno ɓe inni ɓe jonnay ɗum ɗon noon ko ade Trump ɗo arde inna hande kadi mi wallitotako ay goto mo kala équipe hoore muɗum ɓe yiltitono noon ɓe inna hande kadi min wakkilike ɗo ha min organise législative on min organise référendum on hande kadi ɗen haɗude ɗo ɓe député ɓe ɗo hande kadi ko kamɓe économisanta e mbuɗɗinɓe organisude hande kadi ton assemblée ɗon ɓe toɗɗo on lanɗo on non lanɗo ko hombo ɓe inna jama on fof ka tawata kon ka leydi ɗo wi'i ko kanko gaynata kanko numurudu donc ɓe jonnimo mandat de 5 ans mandat de 7 ans mandat de 6 kala ko ɓe jonnoymo wona ko enen population on ɓe tawata ko enen élisi ɓen député ɓe ɗon ko ɓen ɗo woni ko suɓimo ɗum ɗo non iɗon andi ko assemblée monocolore mo tawoyta à 90% 95% wiyoy ko kanko tawti ɗum ɗon koko waɗi kon Togo ko ɗum ɓe waɗoyta koko waɗi kon kañum kadi Gabon ko ɗum kañum kadi ɓe waɗoyta ɗon deuxième option. Troisième option ɓe ndaara ɓe tawa ɗo sifa no mori wiiri ɗo noon organisa élection ba organisa kaɓa ɓe jooɗo ɓeyna tun hey hande kadi hay ɓay tun en ala mbuuɗi fi organise gol on législative e on référendum hande kadi on nublisa mo jooɗade ɗo sifa ko Niger waɗi kon assise waɗe ɓe waɗa dissolution parti ji ɗin fof ɓe waɗoya parti fort parti unique on parti ɗo wona mo kanko ɓe ndaroya ɗum opposition fantoche ni tun ko ɓe organise ɓeyna bon hande kadi ko kanko woni contenu de pour un mandat de tel renouvelable peut-être une seule fois no wona woniri wo ko jooɗike kanko e laamu ngu wiwɗen nun o recensement ɗo ko recensement mo tawata konko wonɗon arde jooɗo ɗon ɓe ƴetta caméra on ɓe waɗa mo ka gite moɗon konko wiyete reti non ɗon si ɓe ƴetti on seede hollugol on non ko kañum américain ɓen par ce que ko kamɓe ati waɗude on systéme ka tawata ka gite ɓe woni e ndarude ɗen gite ɗon si ndaari empreinte wonɗo nder ton ko ɓe par ce que ɓe andi woɓɓe go hari wattino waɗude brique ɗuma woy honno alim cigarette woy sunna kolli ɗin hande kadi ɓe ari noon ka retine ko ɓeɗo union ɗuma occidentaux ɓen ko ɓeɗo finance pour lutter contre l'immigration clandestine ɓe inni ɗi pays ji ɗo ko hande kadi pour lutter contre une autre vague yo ɓe organise ɗum ɗo ɓe hendo hande kadi donné ji ɗin fof ɓe prépare ɓe happito donc si ɗa mari projet de voyage yawgol lando yo sukkar nokkugo andu si a participe e o recensement ɗo a tawnama nder tun hay siko kumpayi kun to so kum waɗoyo campus janggo aroya tun ɓe yettoma ko quartier kaarijo wonnoɗa a feni a wi ko nde yettore ɗo joguiɗa ko ɗi duuɓi ɗo joguiɗa ko fena nde ino ɗo renseignement maɗa ɗum ɗon min gera humpitoɗa ɗum ɗon faama watti ɗon kañum kadi inconvénient sa waɗi ɗum ɗo a yehi a recensoyke kamɓe ɓe heeɓi konko ɓe yawoyta hande kadi ɓe organise on mascarade maɓɓe fi on législative maɓɓe couplé de référendum o ɓe heeɓi ka ɓe gollitoyta ɗon ɓe waɗa on mascarade maɓɓe minen ko mi wawi ko jonnugol on information o ko honno traitirton on information ma ko on gollitirtomo ɗum ɗon hino e sokkeje moɗon ton eno mi wiiri noon hewti no hanino en fof ka joni nden juuɗe en waɗay noon joni antenne libre jonnoyon on onon jama on no gasa e nder yontere nden no gasa e semaine wonɗo arde ɗo on koko nanuɗon ɗo fuu ɗi audio ji ko feƴƴi hakkunde ɓe kohoɓe ɗo ɓe sikkuno ɗen immoto darano en tawɓe ɓe suɓi cippiro ngon hakkunde maɓɓe ɓe ndaari hawreji maɓɓe ɗin ɓe ndaarali tampere wonde hoore meɗen nden honɗum yiwɗon e ɗum honɗum marɗon ka fewjon lannitoɗen noon liɓugol fukka ɗiɗi wewɗen ɗo fof ɓanten goɗɗum ngo ɗo en liɓiɗi kono en liɓataɗi jooɗore ni wallidiren noon ono wonɓe ɓen ka leydi to men e wonɓe ɓen ka jananiri en fof formen ɗi institution ji meɗen ɗo suɓoɗen yimɓe en organise e on collége tawoɓe ko ɓen suɓoto yahen e ɗin critére ji waɗen profil on
et le fait le plus important hande kadi woni ko coordination ba woni ko tabital ba en gera hara ɗiɗo ko institution ji tawɗi ko ɗi prise en charge, c'est à dire en gera almamiɓe meɗen ɓen fuɗɗi ko alma mako taw o almamijo ɗo o jaɓata otowal ngal imma o itta sengo ka laamu addanamo, o jaɓata sako maaro iwkon ka laamu addanamo, fiyon ɗum kala ngon jungo jonnugo ko kango fewjata, ko yen ƴettuɓe ɗo en charge tawa hara ko enen woni ɓe faggude, ko enen woni kippude fi maɓɓe fi yo teddugal maɓɓe ngal heɓa, hara ɓe wonali ɓen habbotoɓe goɗɗo wonɗo e arde toro du'a addowo mbuuɗi. ɗi kadi ɗo ɗi wonɗe wode fi mum coordination ba e ko laniti nayo taw kaka hunduko tun koyo taw mbuuɗi no wodi ɗin ɗi itteten fi muɗum, ɗaɓɓen kadi noon no gollen no moƴƴiniren no ɓendiniren ɓen sukaɓe no ɓendiniren ɓen yimɓe, ɗum ɗo fu tawete ko wonɗen gollude ko. tori kala wono ballo meɗen allahumma amin, yo hawrinde en sawabu allahumma amin. Mi waɗana en ɗo e wol fatunde ka lannitagol musidɗo meɗen mo wondunoɗen ka FRAPP wiyeteɗo Koto Souleymane mo tawata ko kaƴel woni ka maɓɓe, ɗum koye nder dongol tuma o baba e makko eno feƴƴini entre Sénégal e Laguine, heɓi ko ɓuri fawi yontere oɗo ko kotirawo amen menen miñirawo goɗɗo e moɗon wonɗo Paris mo tawata ɓeɗo ɓe fatike no gasa on daari wo kumpital juulide nde tawata nde heɓi duuɓi 400 wonanode heyɗintinede uddite ko ɗum ɓe wonno e senade ɓe wiwa Sénégal ɓe ara ɓe tawe ka hoɗo maɓɓe kaƴel ton lajal maɓɓe luuɓi ka laawol e yiiɗo en andi ko yanuɓe sayidi ɓeɗo noon no mari sukaɓe kañum kadi wakkiliɓe moƴƴa ka bange dartanagol fi ko innete kon démocratie. oɗo kotirawo men wiyeteɗo Souleymane Ba babe makko fatike yiɗen waɗande ɓe du'a toroɗen Allah yo Allah yawtanɓe yafanoɓe yafoɗaɓe yafaɓe, yo malaikatur rahmani jaɓɓoɓe taw ko yafede maɓɓe adi lajal, Allah watta en yoɓo hersa e maɓɓe, Allah watta en tawdoɓe ton kadi e hersa, yoɓe weltu hewtugol maɓɓe lahara sabu moƴƴereji e berleji ko ɓe tawoyta ton kon, enen kadi ñande hewtani en ko heɓiɓe ɗo ko yo taw ko yafede meɗen adi lajal, allahumma amin. haray en torike ɓeygure nden fow kaƴel e dongol tuma yarlagol ɓeɗo yafanoɓe e inde am min e inde FRAPP on e inde kala ɓe wonaɓe e gollidede en torike ɓeygure nden kaƴel yarlagol ɓeɗo yafoɓe. haray en toriki Allah yo Allah juur yurmede nden e meɗen yawtana yafano kala fataniɓe en ɓen dikkinana en kala ɓe nawnuɓe amin ya rabbal alamin. no tawa e ɓeɗon ɓe wiyeteɓe Alpha Oumar Bari ɓe bisikrima taw ɓe no foyi ɗo toriɓe en du'a. Allahumma salli ala sayyidina wa sallim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.